Agi cek dulu. Sudah tuh artis kondang awak berkumpuh dah. Yang hari biaya namanya Yulia BTL. Yulia BTL, Yana Melina. Biasanya dia di mana nyanyi dong? Nyanyinya biasanya di mana? Nyanyinya. Dah nggak tahu kan? Mas kali sebutnya. Agi aman. Antayo antatido. Antayo ibu tuh katanya. Antayo antatido ibu saja. Antayo antatido. Anta balaki anta marando. Anta batino. Antara no anta singo. Aduh. Kalau dilakiin mengango-ango. Oke, masih bersama Makson. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Makson Official. Makson channel. Makson channel. Ada. Aslinya Makson Sawa. Aku.
Masih ada? Alah, azan maghrib, azan asar. Lang kedake, hah? Jamaah di jam kuni daki aja kalian. Oke, MC dipersilakan.